Eten migao mochung'ne chenro mag kit chwech Aisha Jumwa odok ne piny owacho wi chudo manyasani mag eCitizen e pesa ma ichulo ne skunde. Jumwa mane loso e kinde solro mar omenda mane obagi kanisa ma Catholic bade ma Kimilili kama ne gilero ni chudo ma kamano biro tieko pep mibadhi to kod oledhi minyalo tim kotend skunde. Oyango ma ka jadbura ma Bumula Jack Wamboga kata kamano to kone piny owacho ni nyaka lure kod ng'eto mar doho mochungo kete tim dwaro mag chudo mag omenda e skunde kokadho e eCitizen. Jatelo koni jopuonjre mathoth wuok e familia ma ok onyal kendo mano nyalo thiro yore manyo gitemo chulo go pesa mag somo. Haiwezekani kwamba kila kitakachobuniwa na rais watu wanapinga. Lazima kwanza tuseme Mheshimiwa Catherine, ukikutana hao watu waeleze ukweli tu kwamba tunataka kukaa ule wizi ambao ulikuwa unaendelea siku zote. Tuwe na akaunti moja, pesa ziingie pale na watu wao wanaweza kuzigawa vizuri na ziflow mashinani. Rais amefanya makosa hapa. Sasa civic education inahitajika, labda tungesema hivyo. Watu waelimishwe, lakini haya yote ni kwa wema wenu. Sasa ukisema pesa iende kwa eCitizen, mzazi amelipa eCitizen, amelipa extra shilingi 50 ama 100. Wazazi Kenya hii wako milioni 10. Milioni 10 ukiongeza na shilingi 100, hiyo ni pesa ngapi? Hiyo ni pesa ngapi? Yeah, Your Excellency, stop making money from the poor. Kenya wanaumia.